Jesu Monge mbonge mbongo Jesu Monge mbonge mbongo Jesu Monge mbonge mbongo Jesu Monge mbonge mbongo Jesu Monge mbonge Hallelujah, mbonge mbongo Jesu mbonge mbonge Hallelujah, mbonge mbongo Jesu mbonge mbonge mbongo Jesu mbonge mbonge mbongo Jesu bonge bonge hallelujah bonge mbongo Jesu Ngibingelela egameni lenkosi Jesu Kristu amen. Siyabonga ngaleli viki eliphelayo, sibonga konke uNkulunkulu asenzele khona. Sibonga ukuthi sisakholwa, sibonga lokho ngoba ngendlela izinto ezenzeka khona kulomhlaba esiphila kuwo impela ukuphela kweinsuku kwashesha kwafika kubantu abamnyama kwashesha kwafika kodwa ke sibonga uNkulunkulu ngoba phela ezinye inhlanga zisanethezeka futhi zinelungelo lokusidelela zisibize ngayo yonke into, zisigqilaze emsebenzini, zisikhafulele, zisifake kuma casket, zisidlise ngeingulube bese kuba ama victim awe genocide laba benza lokho, bese kuba ama victim SA Human Rights Commission laba benza lokho. Mabekhaphaza abantu abamnyama amaZulu nabonke ababonwa, kodwa amaZulu mawecasuka kugijima imibhalo iyo sifundekela ngokuba ama-tribalist ngakho konke racism whatsoever. AmaNdiya amnyama namhlanje mase kuqondwa wona sewebiza izinto nge-racism awasekho ke mnyama manje. So imihlola yonke yenzeke eSouth Africa esibukayo leyo yavunyelwa yileyo constitution esayibona wasekuqaleni ukuthi akusiyo yama Black South African, njengoba abantu bakwaZulu nalapho bazama ukuqaphelisa iSouth Africa badutshulwa eShell House bezama ukusho ukuthi cha lokhu akukho mayelana nathi as Black South Africans, njengoba kuyiwona futhi amaZulu ngo-1999 azama ukuthi bantu beSouth Africa masana uvuma ukuthi kuvule imingcele njengoba namhlanje kunje wonke umuntu seke victim. So kukaningi sibuka amaZulu abane foresight uNkulunkulu wasebenzisa ukukhuza isizwe kodwa izizwe ezise South Africa kodwa singalaleli, kodwa kubuhlungu kukho konke ukuthi ma usizi lolo so lifika alinendaba nokuthi nina nenakhuza empeleni nina nenakhuza ngathi yini nihlupheka kakhulu okudlula labo abangakhuzekanga, ngoba ukuhlupheka okuningi kuye kwabaphezulu kwethu esazama ukusiblocker lesi simo isihluku esenzeka eSouth Africa. But ke kuko konke sibonga uNkulunkulu esasigcinile kwazi yena ukuthi kungani konke lokhu, ngoba masithi sithola inkululeko kuqhamuka abanye abacindezeli, masithi sithola inkululeko kuqhamuka abanye abacindezeli, masithi sibela izwe lethu kuqhamuka abanye abacindezeli. Sixakekile asazi ukuthi kanti thina ethi inkululeko iyozifika nini ngapha labona babe nenkululeko emazweni abo, from Ghana to Nigeria to Ethiopia to Zimbabwe to Swaziland, Lesotho babe nenkululeko yabo. Thina we've never been free. Sithe masithi siyaqala siyaphefumula Thabo Mbeki wasivulela imingcele ukuthi bonke labantu bazogcwala la ezweni lethu so asikaze sikwazi ukuphefumula.
So uNkulunkulu ke kwazi yena ukuthi kungani kuze kube namhlanje engasinikezanga inkululeko abanye bayithola. Kodwa ke sesibonga yena ukuthi nakalokhu sisakholwa uye, sisathandaza yena because asinaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Akukho lapho esingakhalela khona ngaphandle kwakhe. Akukho kunye singakwenza ngaphandle kokuthi sethembele ukuthi yena oze asizwe, ngoba ethi sikhuleke singaphezi noma imiphumela ngasikhathi singayiboni, kodwa ke izwi lakhe lithi sikhuleke singaphezi. Kodwa nje cha, usiphilisile osizini. Akukho mnandi ngisho uhamba emigaqweni, abantu abaphumelelayo izigebengu. Uma ngiyalapha eJabulani Mall, vele ngidlula kule strat leso sasemlapho esigcwele izigebengu eziningi ezeyimoto nayo yonke lemikhuba. So uyabuka nje from Jabulani Technical uzuyofika nje uyabona ukuthi labantu abasizisana even nabantu bako Sikhawini Richards Bay, abantu ama-partners namaZulu lawa kithi asidayisayo. So you watch all these things nje and then unike ikhanda uzibuza ukuthi kazi koze kube nini. Kodwa ke uNkulunkulu ukhona, uyena olaziyo usuku azosilamulela ngalo, ngoba sicindezelwe nqa zonke nezigebengu zala eSoweto ezipartnerishe nabo bonke labantu abazigebengu bamazwe nama-political organizations. So siyabonga ukuthi kodwa ke sisakholwa ngisho kunjalo egameni elinamandla leNkosi Jesu Kristu. Akukho ngako engaqaphela personally ngaleli viki elidlulayo, akukho ngako ngoba nje ukhona uNkulunkulu esigcinile kuze kube namhlanje egameni leNkosi Jesu Kristu. Amen. Uthula Nkosi Jesu Kristu mabelithi. Ngibonge. Ngibonga uNkulunkulu kusukela evideni beviki liqala kuze kube namhlanje sangigcinile. Ngibonga futhi ukuthi Sunday wangiphumelelisa ngeweek ukuthi ngiye esontweni ngiyohlanganela nabazalwane. Kwabamnandi konke okwenziwa khona kwaba kuhle. Ngiyambonga uNkulunkulu. Gcinile iviki lonke ube nami, ngibona ukulala ngilokuphumula futhi ngose ukungena nobusika. Kushuthi umthezalo kahlela nje embedeni ngoba mawuvuka emini uzathi wenzani la endlini kuyabanda. Asikhanyisa ihitha imini yonke njalo imizi bahlala bekhanyisa amahitha imini yonke. Ngiyambonga uNkulunkulu ngaloko. Ngibonga futhi nokuthi angiphumelelise ngiye lapha eLoneni eAbsa ukuthi ngiyobheka le lokhuzana yami yakhanselwa, ebhaliwe ukuthi ikhanselwe ngo-2024 September. So ngabuza ukuthi mayikhanselwe imali yakhona yaya kuphi, ngoba ngaze ngithola imali washo ukuthi khona ilokhuzana uyayibona invest nalene enguyo khona nalene ayishiya igama lakhe. So izolo ngabuza ukuthi baloku bayayibheka le bayibheka ayikho ndawo, baze bafika lapho uSeptember ukuthi nje nayi manje ngithi yaya kuphi. Sengiyambuza ukuthi khona lene enye igama le lokhuzana olishilo le account usiyasho ukuthi yini, imali yami ilapho ke 15,000 rand. Mase uyayibheka ke la lokhuzana yebo seyibizwe ngelinye igama, akusasile 32 days. So ayithola ke ne-interest yakhona. Now ngokade nje ini le i-SARS ibhale i-tax ini kanjani nje manje baba i-tax yakhona bangangitaxa yonke i-15,000 yami ihambe iphele yonke. Uthi hayi kukhona okungani okukhona, kodwa instead kube ngaphezulu kwalo 15,000 le eyayilokhuzanile engangiyifakile. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ukuthi nje ngoba ngithe ungumeli wami, abameli basemhlabeni banamanga. So sengithembe yena ngokuthi sinazise indlela zethu zonke. Mangiphuma ngiyale eNzansi ngiyakwazisa ngicela uhambe nami kwemili wami. Zenzeka zonke izinto zakhona. Ngibona ukuthi
ngikwazi ukuthi ngibhadale lezi zinto engifuthi ngizibhadale. Nakusasa ngiyobhadala esontweni izinto zakhona. Ngiyambonga uNkulunkulu kungumusa wakhe nokuthi ngiqoqe le mali yami ngiyibuyisele one side. La emsakazweni kuloko kuthiwa kuzwa imeya, angazi noma imeya yeJohannesburg or imeya yani ekhankasayo, kuyakhankaswa ne-IFP yakhankasa beyihlangene konje beyihlangene ehholo lakuphi Jabulani Technical. eJabulani yiphi le Isikolo lesi-technical sasejabulani sakudala. lesi silanga sesibhedlela Angikaze mina ngisazi ukuthi sikuphi leso sikolo. Phela esasidumile hayi Pace mo. iPace Pace. le ila ngase Oh yiyo le ngapha. Ngapho ngasesibhedlela ngasesibhedlela okay yiyo le Jabulani Technical okay. Angikaze ngibeshe clear ukuthi okay ngeke. so basho ukuthi baphakamise uMabaso and then uMabaso uhalaliswe leyo noma abathi kodwa le ngoba bayikhuzana eyi-1 fanele ukuthi babe munye. Lethi ngithi ngiyambheka lo muntu lo uBonko sekeyisihlinhli nje. Ngithi uzophazamisa lo Mabaso ngoba lo Mabaso ngiyalizwe idumo lakhe konke abantu bayantu ukuthi lo uyazikhipha izindlu nemixhaso uyayikhipha nasemahostel. Abasemahostel nabo bayathola izindlu zemixhaso nabo bolokhuzana nje bethule ngale abo inkululeko. So iDeepproof ithi ivotela yena ngoba ukwasiza nangogesi nangayo lapha nelonini. So ngathi uNkulunkulu angamsiza ngoba kudala ngilizuzwe udumo lwakhe nangabantu ongasiya benkatha besho ukuthi nje uyazikhipha izindlu lo mfana lo wenkatha. So njobe ekhethiwe ukuthi abe lokhuzana oBonkosi bangaqhamukeli ukuzomgila lapha elokhuzaneni badayise ngaye ajike angasayenzi lento aqonda ukuyenza le kade senhlizweni yakhe. Iloke ngimkhule isicothe simkhulekele simkhulekise ngoba abantu bayajika jika uzamheha ambonisa izimali ukuthi zithola kanjani angabe sasebenza njengoba kade afathi asebenze nje kade basebenzela abantu bethola izindlu kangaka. Ngiyabonga uNkulunkulu nalokuthi kusasa siya ukhethweni lasesontweni konke kuzakwenzakala nabazakhethwa kulungile uNkulunkulu kuzabe kuyisu lakhe kuyicebo lakhe lokuthi bakhethwe bangene. Ngathi bangawisa phambili umsebenzi bangalibali ipolitiki ungena abantu abazabe kubenza into zepolitiki. Ngiyabonga uNkulunkulu nakalokho. Amen. Amen. Bonge 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 Jesu. Bonge 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 Jesu. Bonge bonge hallelujah bonge bonge Jesu. Bonge bonge hallelujah bonge bonge Jesu mphefumulo wami.